سرتاج بوجاق اندام پدکا باکور هر وا سیاستوانه باوی که زندی میوانی ما برس سرتاج هم بخیراتن روش باش ایرو شانزده یاداره که میباران حلبچه سال وگراویه پارتین و رخصتن و بیرانی نکرن پیامین و چه بو نجبو ایرو سال وگرا حلبچه یکمین ام گلک اشیان جبرکو کمکجی حلبچه جبو ناب دیوکا کردستان ده بویری کی گلک گرینگه و روزه کی رشه جبو بحبو کردن جبو یکی ما طلب که جه کما یکتی ملتان کو کمکجی حلبچه وکی جنوساید به ناس کرد و مگود کو gerek em ders jî komkujî bistînin û ji bo azadiya milletê xwe xebatê xwe bidomînin ku statûyekê me hebe ku tiştekî wisa komkujiyekî wisa carekî din li Kurdistanê bira cî negire û min em wisa bawerin ku komkujiya Helepçe heman demê de بو دستپیکا هلوشاندنا رژیمی بعثی خونخوار صدام حسین. بله. ام بحثا پیواجوی بکن تو جزانی که او هیامه که پیواجوه که نوی آشتیه دستپیکریه ده نوا آلیان ده کی بوارا دانستان کریه آخویه لسر وی پیواجوی؟ نها لسر پیواجوی حتی نها تو کس لگل من آخری لی پیواجو ام وکی پدک باکور ارینی میزدکن و چکدانینا یعنی داخویانیا بریز عبدالله اجالان جبو چکدانینا پاتیا کارکرین کردستان و هلوشاندنا او ریخستن پشتی کنگرهوی ام باش دوینم لی چکدانین نه اوه نه تکچونه چکدانین ریودکه جبو چارسر کردنا پرسا کردی لکردستان باکور با آواکی سیاسی دموکراتیک و آشتیانه لی ناو آلین سیاسی ده حتی نها چه قومیه ام زیرت آگادارنینن باشه و آلین سیاسی کدش حتی نها تو انفورماسیون جبو من ندایا رس سرتاج پشتی کو وی پی واجوی دست بکری و دانستاندن به امرالی و دولت و هند آلیان را بریوت چونه روشا کردان لباکور کردستان چه گوهارتن به سرده هاتیه؟ نها ام بیجن گوهاتنه کی بنگهی حتی نها نینه لی اتمسفر پیچکی نرم بویه او نرم بونه اتمسفر باشتره و همو آلین سیاسی لی ترکیه به تایبتی همو پارتین ترک به تایبتی اتفاق جمهور MHP AK Parti و هنک پارتین دنجی سر وی مسئله دشوپینن سر مسئله کرد دیسا کتیه روژوی اما تشتکی باشه لی تشتکی کنکریت امکان بیشن نها نخویایه لی اتمسفر نرم بویه اوجه باشه باشه برای سرتاج یعنی دوان هیامان دا برای هر سروک پارتیه کی هر برپرسه کی دولته لآمده چه پیام لپشتوان سردانانه؟ نها tabi Ahmet bajareki geringe em dibêjin paytexta Kurdistana Bakur neferbî lê peyamı îro mesela İmamoğlu hatibû ku dixwaze bibe ber endamê Partiya CHP ew jî behsa دموکراسی بحث چارەسەرکردنە پرسە کورد کردیە کو ئەگەر ببن
پشتی هەلبژارکردی ببن اقتدار طبی هەموو پارتیان دخوازن دەنگی کوردان بستێنن ji ber ku Kurd bûye wekî balans ji bo helbijartinên komarê Tirkiye û bo helbijartinan ji bo wî yekî ez dibêjim Kurd pêwîst e ew rola xwe ku denge çêdikin yani balans çêdikin ew tiştana baş ji bo berjewendiya milletê Kurd ji bo mafê Kurdan di Kurdistana Bakur baş kar bîne. Berê Sertaç, di hilbijartinên bihûrî de du carî Dem Partî û dema xwe da HDP piştgirî dane hevpeymaniya millet ya bi CHP û hevpeymanên wê re. Vê carê hilbijartineke dîl pêşiya me ye piştî van guhertin û pêvajoyan hing texmîn dikin wê bikeve kîjan eniye eniya millet yan cumhur. Niha wextekî mirov pêvajo temaşa dike û em bêjin piştî ew hewildanên li gel îttifaqa cumhur bi taybetî li gel dewlet û li gel serokkomar dibe ku Partiya Dem xwe bike aliyê îttifaqa cumhur lê nuka hemûyan dibêjin em müzakereyê me li ser helbijartin nîne bo wî yekî em ê bipên çi dibe çi nabe û çi encamê ew pêvajo derkeva holê bawer dikim encama pêvajo ji bo me hemû Kurdan girîngtir e eger Kurd tiştên xweş bike yanî gerek Kurd xwe erzan nekin Kurd pêwîst e siyasetê de giran bin û gelek mafên xwe yên rêva bistînin û li gor wî jî biryar bidin li helbijartinê de kîjan alî piştgiriya kîjan alî bikin. Lê heta niha mirov kane bêje aliyê cumhur niha ra ew pêvajo dest pê kir dibe ku zêdetir li gel wan axaftin bê çêkir. Eger tiştên ku têne gotin sedî sed bicî jî nebin hûn bawerin wê ev pêvajo bigihêje encamê? Niha wekî siyasetmedar wekî insanê ku em siyaset çê dikin em gerek pozîtîv ji bo wî tiştî erênî mêze bikin ji ber ku pêvajoyekî dest pê kiriye ez nabêjim ev pêvajo encamê wî gelek baştir be ez naxwazim bibêjim ku encama wî ne baştir be lê ez hêvî dikim encamekî baştir ji bo pirsa Kurd û Kurdistan li Kurdistana Bakur û ji bo demokrasî û ji pêşketinê Tirkiye bi giştî serkeve. Bele, eger ku bi serkeve çi aliyê wê xirab heye meselen ji bo Kurdan? Bo Kurdan ez karim bibêjim dibe ki hinek cîranê Kurdan naxwazin ew pêvajoya aşîtî serkeve ji bo wî yekî tilî wan hinek nav tişta da heye dibe ki wanan dîsa dixwazin provokasyonan çê bikin ku şerê çekdarî ya bi avakî tiştan çêbe ew tehlîke tum heye yek du gerek hikûmet jî gelek ciddî be ser vî meselê de û danûstandin gerek bi planekî baş û bi dixwazekî baş û bi erênî berdewam bike. Yani mesela parlamentoyê Tirkiye jî gerek navî xebatê de cih bigire. Gelek spas barê Sertaç Bucak, siyasetvan û endamê PDK Bakur di bûyî mêvanê me.